Akasi Student Union KSU hakar santarik unai luar arjar pusau kelabu nyautili kimat yakren hakmat UCH Vijaya Shankar ulat kejala Meghalaya ba untuk larlem ban yakren bat kesorkar India nak benta ki jingmentoy kejala kini kimat yakren ki kentup yaken line permit kebala sakut sa la sans nemtam bat katnat kampo ing kesorkar India keba ompat jubab shikentian ru halo ke jinglawa pentrikam habaro kawai kejala Meghalaya ban te lakam ya ke jingwan rung kertep ki bar jala kiwei pat kimat ki ba kentup ya ke jinglawa pendu ya ke Citizenship Amendment Act arjar ka khandai ban pelat ya ke Meghalaya na ki kendon Indo-Nepal Friendship Treaty 1950 kamat ya kajak haput bat ka Assam ka jingdawa pendrung ya ketien kasi ya khrnet bapra ka jingwanra ya ka Central Agriculture University ya Meghalaya bat kamat huri hura thungkam thungjam da ka Meghalaya Public Service Commission habakren sikilar thai kubor ba Donald V Thaba General Secretary ulong bo ulat kajala ula kular ban simkhia ya kini kimat kibadon na preng jengki kibal sakut de kibon pausnam Kejungwan kejungi pelongi banwan kalong ba hadin ba ngiwi ba kendon kenu ka jipensai na kaliang ka sorkar jalan ka sorkar pedeng ka pelong ini bini haban wan mi sau lat usim lang yakini imat kiba ka ki isu pelabu Ahmad ka ki isu alai keren ya ka benkong du kamat ka pelong ka ba di banba jang ka beri ngutrat la keren na ka por ya ang nut na ka por pakata ka de ka inalain permit nilai keren nilai kirsani phaya ka inalain permit ngila pasnguru ba dang hau arajar tak kendai ka sorkar ka assembly jang jela kala sim ya ka resolution ba di ban pentrikam ya ka LT ko jela bertunjuru ba ngila pasnguru ba haba ya ka Manipur ka sorkar India kala apan ai ya ka inalain permit o arajar tak kendai balai kan yangi haba ka jingi pi ka jingi ka ladai na du usam tak kendai spa ratusan kadba habang Manipur ke jengki kadang sedang ajar hotline pinalor ka inalain permit nilai keren ru ya ke jengta jongka Citizenship Amendment Act ya ke jela ka jengi pakai berapawai nomor kembang UEhi ba ke jela ka jengi ke beri nyutrap labun sang lagi ni KOI labun sang ni beri di bawah Bangladesh sedu stem kat ndai spa ni KOI punta daftar tinggal paslo yu ba ya ke CEhi omdei ban pentrikam lagi ni tan ki jengi yang ba wala ka sorkar kalau orang baya bakan exam ya ba sorkar perengkan exam ni kini ki schedule areas ke Meghalaya andre habang ipat ba kini ki non schedule areas su ki ba bagi non schedule ki bun ba ki nongoi no ar ba kini ba ki try muluk ki duna ba kini ki non schedule area buat lagi schedule areas su i bagi bun ba kini ki grill ki banabar tinggi yang baik pada di ba exemption di ban full exemption ya ke Meghalaya badalong ru borok away ke North East mereka jengkua ai kalong ba ide ban weng no ya kan Citizenship Amendment Act tinggal keren ru ya ke Indo-Nepal Friendship Treaty nomor ni ba ke jingwan ba snong diberi no Nepal lang ba ka an kepala kani ke treaty ke jing soi kepala soi ho sem patendai pasan ho kepelong ye ki karne peli bikin wan ba snong apo ka ni ka jela ka jongi ni dawa ba ya ke Meghalaya de ban weng no na kani ka Perview jongka Indo Friendship Nepal Treaty aman penduk ya ka andre ban pelak no ke Meghalaya kenang ba kinomla diberi buan Nepal buan bahai snong ni apa ka jela ka jungi dikawai kamat ka ba ni la ya keren kadai ka jingya ka ja kaput la kapor sakapor padang ka Assam ke Meghalaya ka ba ni kentu yulat bu de ban tuklar lem ban betul lenti lam ni ki artli sorkar jela wala kiladon padang ka jingya keren nomor bangi ba hakini ki kinja sniru wala kata jinga keren gadon jinga kan at kimi ka por padang ka Assam ke Meghalaya ka bangi kentu yulat bu de ban tuklar lem ban betul lenti lam ni ki artli sorkar jela wala kiladon padang ka jinga keren nomor bangi ba hakini ki kinja sniru wala kata jinga keren gadon jinga kan at kimi ka por ko mangi apa West Kasil su gadon bijitmu yang ka Assam mansna surok ha ithan yang de po West Kasil di nakaling kaseng persajur ya kata ban gitu snor yu nomor ba kata ka jitmu hi ban snai ya kata ka berpenmi ya kata ka tribal state house nam 1972 kalong ban ailat ya ki trai muluk bakin sensar hi daladi berkum juru bagi jaka jengki bahap apa ki hima ki bapher kin hap be pengejelam Meghalaya di bersau bagi snong khasi hi di badang dan padang kejingkan at bat ka Assam ki ban nyakran ka fistu kidai ban hap apo ka jela Meghalaya sakui kamat kadai ka
Central Agricultural University kaba ngila yakren na kapor sa kapor bat ngila pesngau yu ba hau arja sipo ka sorkar pedeng kalapan bena ba snano ya kata Central Agricultural University apo Meghalaya bat kila simru ka jaka kamba arspa ekor ko kerdem kulai yang tengri boy district ndre pausi hadin arjar kendai bedi pun benano ban sing ka College of Agriculture ka bonong affiliated ka Central Agricultural University hangthi hapo Impal tingi ngisno bala dengi don la ka Central Agricultural University ka nyarap hai ki nongrep bat kamjuru kan yarap di samla puli bagalong ruka lat aikam aijam bat nimpu asu bin susah penyanyi Impal dari kubikular ki di menluara di sakoi kamat ka ba nyikran ka ba khadu ka dei os kamdi ka ba khadu sakoi kamat ka dei ka jemberung ya ka king kasih ya ki schedule ya kenir ngala pesno namar ka sarkar jelar ka lapas resolution ya ka baidai bat ka jemberung ya king kasih ya ki schedule kalau ka ILP hi namar bisu asno bat ka sudan bitang ha kata ka scrutiny ka examination di pesno yu ba examine su scrutiny sa di mlongsu di hapno bandai ayu nakalyang ulat hap ban tentu ya ka sarkar pedeng bakan lei ai no ban tunjuk ya kan ka ILP le ban perung ya bat ban perung ya kin kasih ya ki schedule kamat ka bakhadu ya ba ngi karan gadi halo ta konrum konram ha karkom kam jam jam MPC kamtam ha ka baidai bakan ka MCS ngila besno yu ba ngila demi kita ki arpo ligi points ke ba kunun kela berjanai jeli ya karkom rekam jang PSC kam bakan namdan gono gajing liat hok gajing kam ya ki bahaya ngasem lani ya baitu tau lani ya ki ba ai pisah ngila ai gini ki arpo ligi poin kita ki arpo ligi poin gini bengila sim lagi jelagi beper ki Public Service Commission yang jelagi beper rekam ba kanamdan gono gajing liat hok dia kan niru ngila abu ha ngila ai seboro andru pu ngut ki MLA ki badan apa assembly bat keladon beri su apa assembly ya kini ki arpo ki poin rekam dadon tan gajing keren bani ba kan niru kami kop ban poin sunuru takada kala pelong ini ban kendu yulat ba un yele ban penbek ban rekam ya kita ki arpo ki mat jeng dawa jeng ki isu klang ba karkum tung kam jam hang ni apa jela jungi kana mlong ba thok ban bede hok ban yo betul kam ki de hok ban yo seperti sa di mlong su di hapno ban lei ayu nakalyang ulat hap ban tentu ya ka sarkar pedeng bakan lei ai no ban tunjuk ya kan ka ILP le ban perung ya bat ban perung ya kin kasih ya ki schedule kamat ka bakhadu ya ba ngi karan gadi halo ta konrum konram ha karkom kam jam jam MPC kamtam ha ka baidai bakan ka MCS ngila besno yu ba ngila demi kita ki arpo ligi points ke ba kunun kela berjanai jeli ya karkom rekam jang PSC kam bakan namdan gono gajing liat hok gajing kam ya ki bahaya ngasem lani ya baitu tau lani ya ki ba ai pisah ngila ai gini ki arpo ligi poin kita ki arpo ligi poin gini bengila sim lagi jelagi beper ki Public Service Commission yang jelagi beper rekam ba kanamdan gono gajing liat hok dia kan niru ngila abu ha ngila ai seboro andru pu ngut ki MLA ki badan apa assembly bat keladon beri su apa assembly ya kini ki arpo ki poin rekam dadon tan gajing keren bani ba kan niru kami kop ban poin sunuru takada kala pelong ini ban kendu yulat ba un yele ban penbek ban rekam ya kita ki arpo ki mat jeng dawa jeng ki isu klang ba karkum tung kam jam hang ni apa jela jungi kana mlong ba thok ban bede hok ban yo betul kam ki de hok ban yo Pernah na pedang gini gimat bagi keren bulat nasi arteli kita juga lepas dari institution apa yang lepas kawai jelah permentala san bar terus nem kini kamu biong hi kita sa ada skuter ini itu eksamen mereka cumi ijo hi halar gini kita balai pentrikam gini arteli gimat kebetulan kasih berKLP yang kata nyempip kadon ka interference gajing pentut nangi nang tayur nyempip yani ada gajing bemon jangka sarkar pedeng lesi yo kadi gajing bom simpia jangka sarkar jelah lesi ke sarkar jelah syukur tang katin lani yo kasu itu ingi tang lembaki media yo kam keren ni ai nyempip sama hamgilawan ni kendu yo governor ula pesno wani ba kini borok nyong tulikimat sa simpia yang bade MPSC sa simpia sa keren baki kiwe gibade gibade bor gibade pek ya ka MPSC batum juru jadi kiwe gindre tulikimat ru wong sa pesno sipo ba sarkar pedeng ba akan nukorkom nila pengwandor kang ba kajingang nut jong dari muluk jong kabri nyong trap umum sa aku umdom so
segi isin jam juga seng bat berarti kena begini gimat cingdawa gin urlam kemar kumbolong mentala ada kisnam juga sangkut Tala Islam ni sobu ba ka jingdawa jung ka isu nadu Islam tak kendai sebab propong ter kidang yat kidang beteng ya do mentang bat aga jing kisah na kapor ni ju besngo ki lat iba mensuaru ni laju keren di sokar ki per komentar ngidang yai beteng hi ki jingdawa bat ka seng hi kalau pelong ya jing ki na kapor ni ki ka ILP arajan kalai do rabu prangut di dekat isakam ingin jai up sa sipor atau manipor ke kaba naka profesor kam jong ulat dindan man besno ini hadina buat Habatin pej bahaki kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya